স্বর্গীয় আত্মার প্রতি মই শ্রদ্ধা জানাইছো আৰু যিসকলে এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামত নিজৰ সৰ্বস্ব হেৰাব লগা হ'ল সেই পৰিয়ালবৰ্গলৈ সেই ব্যক্তিবৰ্গলৈ মই মৰম আৰু মোৰ সন্মান মই জনাইছো। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबान लानानै जोंनि बे गोरोबथाखौ गोरोबथा सानखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसे जोंबो सरकारनि फारसेनिफ्राय जोंनि गासै 40 समस्तियाव मोनसे फिसा रेलि लानानै दिनैनि बे सानखौ फालिनाय जादों। बे सानखौ मोनसे गोजोन गोरोबथानि सान महरै बयबो मिथिगौ आरो दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ रायजो राजाफ्रा स्पन्टेनियासलि रावबो बुङाब्लाबो बयबो गोजोन गोरोबथा होननानै बयबो बेखौ मख'दों। আমাৰ যে তৃতীয় চুক্তি হৈ গ'ল এই চুক্তিখন যদিও আমি শান্তি চুক্তি বুলি কোৱা নাই, তৃতীয় বড়ো চুক্তি বুলি কৈছোঁ। স্পন্টেনিয়াসলি ৰাইজৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে যে এইটো এটা শান্তি চুক্তি বুলি কয় আৰু আজি সবে এইটো শান্তি চুক্তি বুলি কয়। বহুত চুক্তি হৈ গৈছে কিন্তু বহুত চুক্তিৰ মাজত 2020 চনৰ বিটিআৰ চুক্তিটো শান্তি চুক্তি বুলি বেছিকৈ প্ৰচাৰ হৈছে। ইয়াৰ বহুত কাৰণ আছে। এটা কাৰণ হৈছে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি অহাটো বিচাৰিছিলে। চৰকাৰেতো বিচাৰিছে কিন্তু ৰাইজেও বিচাৰিছিলে, কাৰণ সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো লৈ ৰাইজৰ মাজতো হতাশা ভুগিছিলে যে এই অঞ্চলত যদি স্থায়ী শান্তি পুনৰ ঘূৰি আহে এই অঞ্চলটো আমি লাহে লাহে ত্যাগ কৰিব লাগিব নেকি? এই অঞ্চলত আহি থকা প্ৰজন্মক আমি গঢ় দিব নোৱাৰিম নেকি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰিম নেকি? আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে এই সময়ত যি পিছ পৰি গৈছিলে এইটো পুনৰ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰিম নেকি? এই গোটেই কথাবিলাক সকলোৰে মনত আহিছিলে আৰু 2020 চনৰ যিখন চুক্তি হৈ গ'ল এই চুক্তিয়ে বহুত ডাঙৰ এটা আশাৰ ৰেঙনি আমাৰ মাজত লৈ আহিছিলে। মই 4টা কথা কৈ আহিছোঁ, আজি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে যে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। শান্তিৰ অবিহনে আমি একো কথাই চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰ এখনত যদি কিবা এটা অশান্তি হয় ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত তেতিয়াও মানুহে ভালকে নিজৰ ভাত মুঠি খাব নোৱাৰে, বহুত অশান্তি লাগি থাকে। গাঁৱত যদি অশান্তি হয় গোটেই গাঁওখনে কষ্ট পায়, সমাজত যদি অশান্তি হয় গোটেই সমাজে অশান্তি হয় কষ্ট পায়। এটা জাতি যদি কিবা এটা অশান্তি হয় গোটেই জাতিটো কষ্ট পায়, এখন ৰাজ্য যদি অশান্তি হয় গোটেই ৰাজ্যখনে কষ্ট পায় আৰু এখন দেশত যদি কিবা এটা হয় আমি দেখিছোঁ। গতিকে আজি শান্তি এই শব্দটো যদিও আমাৰ টেক্সট বুকত লিখা নাই, আমি কোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ টেক্সট বুকত শান্তিৰ কথা তেনেকুৱা পঢ়িবলৈ পোৱা নাই। শান্তি শব্দটো ইমান পাৱাৰফুল, এই শব্দটো যদি শান্তিটো যদি থাকে এটা অঞ্চলত এই অঞ্চলটো উন্নয়ন হ'ব পাৰে। এই অঞ্চলত কবি, সাহিত্যিক, সাইণ্টিষ্ট বহুত মানুহ ভাল হিউমেন ৰিচোৰ্চ তাত জন্ম পাব পাৰে আৰু বহুতখিনি ভাল কাম হ'ব পাৰে। আজি বিশ্বৰ ভিতৰত যিকেইখন দেশ শান্তি সেই দেশবিলাকক সকলো চাবলৈ যাব বিচাৰে। ছুইজাৰলেণ্ডত যাম, ইমুকত যাম, তমুকত যাম, কিয় যাব বিচাৰে? কাৰণ শান্তি মানুহৰ জীৱনৰ সকলো বিচৰা এটা বিষয়। এই শান্তিটো চবে বিচাৰে আৰু এই শান্তিটো নিজে নিজে হয় কিন্তু অলপ সময় লাগিব। আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক জীৱন দিব লগা হ'ল, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কষ্ট পাব লগা হ'ল, কিন্তু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইণ্টেলিজেন্সিয়া যিবিলাক ID আছে, SB আছে, লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে, আলোচনা কৰি এই শান্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে।
আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এনডিপিৰ 4টা ফেকশন আছিলে, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ইউপিপিঅ সকলো আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সমৰ্থন জনাইছিল। তো আজি আমাৰ সমস্যা আছে, আজিও আমাৰ সমস্যাবিলাক 100% সমাধান হোৱা নাই, কিন্তু সমস্যাৰ মাজতো আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ এইটো একেলগে হ'ব লাগিব। অকল যদি আমি 100 বছৰ সংঘৰ্ষ কৰোঁ, ইয়াৰ কোনো যদি নিৰ্মাণ নহয়, আমি কোনো যদি সৃষ্টি নকৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ সমাজখন পিছ পৰি যাব। গতিকে সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ একেলগে হ'ব লাগিব। আৰু এই চতুৰ্থ তৃতীয় বড়ো চুক্তিৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ। এটা সংঘৰ্ষ এৰি বেলেগ এটা সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সংঘৰ্ষটো হৈছে নিৰ্মাণৰ। সেইকাৰণে শান্তি প্ৰথম লক্ষ্য আছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য সেইটো আছিলে নিৰাপত্তা। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। সকলোৱে ৰাতি দিনে সকলো নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, কিন্তু আজি নিৰাপত্তা ইয়াত পুনৰ আহি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মুখত হাঁহি আহিছে। দুৰ্গা পূজা, ৰাস পূজা, কালী পূজা, কিবা লক্ষ্মী পূজা, ছট পূজা খুব অপেন মাইণ্ড লৈ পেলাই মানুহবিলাক চেলিব্ৰেট কৰিছে। দেখিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে। নিৰাপত্তা চবে পাইছে। তৃতীয় সহবাসস্থান। আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থাকোঁ, এইটো সহবাসস্থান। কিন্তু আমাৰ মাজত বড়ো, অনাবড়ো, আদিবাসী বড়ো, মাইনৰিটি মুছলমান বড়ো বিভিন্ন মাজত সংঘাত হয়। আমাৰ সমন্বয়টো যিটো আছিলে সেইটো ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গৈছিল। কিন্তু এই শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা আজি পুনৰ আমাৰ মাজত এটা সমন্বয় গঢ়ি উঠিছে। সেইটো হ'ল আমাৰ তৃতীয় সফল। চতুৰ্থ সফল, ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ, কিন্তু এই দেশৰ এটা প্ৰান্তত মানুহে কথা ক'বলৈ ভয় কৰা হৈছিল। কোনো কথা কোৱা নাছিলে। ইয়াত ডাঙৰ মানুহ, সৰু মানুহ, বহুত জ্ঞানী অজ্ঞানীৰ কথা নাই, চবে ভয় কৰিছিলে কথা ক'বলৈ। কাৰণ ইয়াত সাংবাদিকক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, প্ৰফেচাৰক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, আৰু এইবিলাক বহুত সময়ত কলকাতাত মাৰ্ডাৰ হৈছিলে। তেতিয়া মানুহবিলাক আতংকিত হৈছিলে। ইয়াত ডেমক্ৰেচিটো থ্ৰেট হৈছিলে, মানুহ কথা ক'ব পৰা নাছিলে। আৰু আজি মুকলিকৈ আমাৰ নেতৃত্বত মোক লৈ পেলাই, গোবিন্দ বসুমতাৰীক লৈ পেলাই যিমান নেতৃত্ব আছে সদায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত গালি পাৰি থকা হৈছে। আমি কাকো উঠাই আনি মাৰা নাই, কাকো উঠাই আনি সামগ্ৰী দিয়া নাই যে এইখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত বাক স্বাধীনতা আছে। গতিকে আজি ডেমক্ৰেচিটো ইয়াত পুনৰ জীৱিত হ'ল, ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল। এই অঞ্চলত আমাৰ চতুৰ্থ লক্ষ্য আছিল। পঞ্চম লক্ষ্য কিয় চুক্তি কৰিব লগা হ'ল? সেই সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ল, কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি এটা ল'লেও 50,000 1 লাখ টকা দিব লাগে। কোনো এটা কাম ঠিকমতে নহয়। মই চৰকাৰ গঠন কৰি আমি দেখিলোঁ 2,900 কোটি টকাৰ ধাৰ লাইবিলিটিজ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 1,500 কোটি টকা ফেক। কোনো স্কিম নাই, কোনো ফাণ্ড নাই, কোনো পইচা নাই। তথাপিতো 1,500 কোটি টকা অৰ্ডাৰ দি পেলাই তেখেতসকলে দি গৈছিলে। অফিচাৰ ইয়াত নাহে, কোনো এটা কামৰ মনিটৰিং নহয়। স্কুলত মাষ্টৰ গৈছেনে নাই, মিড ডে মিল পাইছেনে নাই, অংগনবাদী চেণ্টাৰ চলিছেনে নাই, হেল্থ ছেক্টৰত কি হৈ আছে, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গ'লে MMR, IMR, চেম মেন নিউট্ৰিশ্যনৰ যিবিলাক ইণ্ডেক্স থাকে ভাৰতৰ ভিতৰতে তলত আছে। কিন্তু আজি আমি ভাৰতৰ ভিতৰত তলত নাই। বৰঞ্চ আমাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, যি ডিষ্ট্ৰিক্টে সবচে লোৱেষ্ট থাকে যোৱা 15-20 বছৰ মেট্ৰিকত, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৱাবাৰ অল অসমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট পালে। এইটো হ'ল এটা শান্তি অনাৰ এটা ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট। গতিকে গুড গভৰ্নেন্সটো আমি আনিবলৈ 3 বছৰত চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো এইটো আছিলে। এই অঞ্চলত 35 লাখ মানুহ বসবাস কৰি আছে। ইয়াত এখন কাউন্সিল চৰকাৰ আছিল। এই চৰকাৰে যদি এই অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে কাম নকৰে, কোনে কৰিব? সেই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই চিন্তা কৰিছিল, সেই সময়ত NDPয়ে চিন্তা কৰিছিল, চবে চিন্তা কৰিছিলে। সেইকাৰণে সেই চুক্তিটো এই সময়ত বহুত প্ৰয়োজন আছিল। আৰু আজি মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বুজি পাইছিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বুজি পাইছিলে। গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বুজি পাইছিলে। আৰু এই অঞ্চলটো অস্ত্ৰমুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আছিল। কাৰণ অস্ত্ৰটো
সংগ্ৰামী সকলৰ হাতত থকালৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু সংগ্ৰামটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়াও যদি অস্ত্ৰ থাকে, এই অস্ত্ৰটো যিকোনো মুহূৰ্ততে এইটো বিপদে পৰিচালনা হ'ব পাৰে, যিটো আমাৰ এটা ভয় আছে। আৰু একেলগে যদি কোনোবা 30-40 বছৰ 50 বছৰ অস্ত্ৰ ধৰে, সেইটো সংগ্ৰামৰ লগতে এটা সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, অস্ত্ৰ সংস্কৃতি বেআইনী অস্ত্ৰ। সেইকাৰণে আমাৰ এটা ডিউটি আহিল, আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক অস্ত্ৰ লৈছে, তেখেতসকলৰ ডিগ্ৰী নাই, তেখেতসকলৰ মানে কোনো ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, এই কথাবিলাক চিন্তা কৰি সেই সময়ত এনডিপিৰ নেতৃত্ব চিন্তা কৰিলে, আৰু সেইকাৰণে এই শান্তি চুক্তিটো হ'ল। আজি শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ত মই 20-25 বছৰ নিজ চকুৰে চাইছিলোঁ, যি ঘৰৰ এজন ডেকা ল'ৰা অস্ত্ৰ ধৰিবলৈ জংঘলত গৈছে, সেই ডেকা ল'ৰাটো য'তে থাকক ঘৰখন কেতিয়াও শান্তিত নাথাকে। কিবা এটা নিউজ ওলায়, মা দেউতা দৌৰি যায়, আমাৰ ল'ৰাটোৱে মৰিল নেকি। নিউজত বাতৰি কাকতত যদি কিবা এটা নিউজ আহে, লগে লগে হাহাকাৰ হয়, আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাজনে মৰিল নেকি। মানে গোটেই সমাজটো অশান্তি হৈ আছিল। কিন্তু আজি বড়োলেণ্ডত এই পৰিৱেশ নাই। যিখিনিতো মৰি গ'ল, তেখেতসকল স্বৰ্গবাসী হ'ল, শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু যিখিনি জীয়াই আছে তেখেতসকলে এতিয়া নিজৰ মা দেউতা দাদা ভাই ভনীৰ লগত থাকিবলৈ সুযোগটো পালে। আৰু এই কথাখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি আইবিৰ বিষয়াসকল, এছবিৰ বিষয়াসকল, আমাৰ হীৰেন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়া আৰু পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছিলে, তেখেতসকলে খুব গোটেই ডিজাইনটো কৰি পেলাই এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো আৰ্কিটেক্ট হিচাপে তেখেতসকলে কাম কৰিলে, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মানুহৰ জীৱনটো বহুত মূল্যৱান। আমি খং উঠি ইমোচন হৈ বহুত কথা কৈ দিওঁ, কিন্তু এজন মানুহ ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় মা দেউতা সকলক ঘৰৰ মানুহে জানে। তো গতিকে আজি এই পেৰেডৰ পৰিৱেশটো ঘূৰি অহাৰ লগে লগে অলপ আগতে মই হিচাপ এটা দেখাইছোঁ, মাত্ৰ 3টা বছৰ শান্তি হ'ল। আগত আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা কোনোবা 1-2 বছৰ 3 বছৰত 1জন 2জন 3জন APSC পাইছিলে, মাত্ৰ 3টা বছৰত 75জন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ APSC পাছ কৰিছে বিদ্যা অঞ্চলৰ পৰা, মাত্ৰ 3টা বছৰ। গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আমি এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পৰ্টছ পাতিছোঁ, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল আজিৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ আগত 8 লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত জাপানৰ পৰা কবি আহিছে, শ্ৰীলংকাৰ পৰা কবি আহিছে, ভূটানৰ পৰা কবি আহিছে, ম্যানমাৰৰ পৰা কবি লিখকবিলাক আহিছে, গোটেই বিশ্বৰ মানুহ আহিছে কোকৰাঝাৰত। তেখেতসকলে আমাৰ বাৰ্তা লৈ যাব বাহিৰত। যোৱা বছৰ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত, প্ৰায় 35জন ফৰেনৰ ডেলিগেট আহিছে, এম্বাচাডৰ 4জন আহিছে। এই পৰিৱেশটো আজি গঢ়ি উঠে, এইটো আমাক লাগে, এই পৰিৱেশটো আমাক লাগে। আৰু এই পৰিৱেশটো আজি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এই সংগ্ৰামীসকলৰ যিটো সপোন আছিলে, এই অঞ্চলটো বিশ্বৰ কোনো এটা উন্নত অঞ্চলৰ নিচিনা আগুৱাই যাব লাগে, এই কামটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে। এই কামটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে। বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোন আছিলে যে বড়ো জাতিটো গেৰেমচা বড়ো হাৰি জানাব। दाखिले बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, बै सिमांखौ होसोनानै दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दं। गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों बाहेराव, दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि दानि दिपेन बर' बिथांनि मुंखौ लानानै बायदिसिना मानसिफ्रा चेलेन्ज खालामनानै बाथ्रा बुंदों, मायबा बुंदों, सोरखौबा बिटिआर गोरोबथाखौ हाइकर्टआव केस होनानै दोनदों। बे गोरोबथाया मोजां गोरोबथा जायाखै, माबा माबि होनानै हाइकर्टआव केस होदों सोरबा सोरबि माखासे मानसिफ्रा। दिनै बबे गोरोबथाया मोजां गोरोबथा आरो बबे गोरोबथाया गाज्रि गोरोबथा? बिएससि गोरोबथाया बेसेबां मोजां? बेथ' एकनि सिङावबो नङामोन, किन्तु बेथ' जोंनि हारिनि थाखाय जोंहा लाब जादों। बिटिसि गोरोबथायावबो माखासे खालामदों, बेबो नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय लाब जादों। दिनै बिटिआर गोरोबथाखौबो हारिनि माबा मोनसे मोजांनि थाखायसो सानलाय हलाय बिजिरलाय रोंगोरा नार्जारी बिथां, गोविंद बसुमतारी बिथां, इउजि ब्रह्म बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा लोगो नांनानै सानलाय हलाय खालामनानैसो बे गोरोबथाखौ खालामदों। बे गोरोबथाजों
जोंनि जेबो खहा जायाखै नाथाय जि टारगेटखौ दिनै सोरबा साफा सानैया ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ ओरै जानांगौमोन ओरै जानांगौमोन ओरै जानांगौमोन सानसेयाव बियो जानाय नङा रायजो राजा जुदि जानायमोनबा 1993 नि जि सुक्तिमोन बेवहायनो आलादा रायजो जानांगौमोन जुदि जानांगौबा 2003 मायथाइनि सुक्तियावनो आलादा रायजो जानांगौमोन दा 93 जायाखै 2003 जायाखै नैबे 2020 मायथाइनि गोरोबथायाव जोङो बेखौनो सानबाय जे जोंनि सिमाया अरनांगोन जुदि जोङो दिनै आलादा रायजो होथ'नो हायाब्ला माखासे जिनिसखौ जोंनो जायखौ मोनोब्ला आलादा रायजोखौ मोनथ'आबाबो आलादा रायजोनि जि परिबेश बेखौ दानो हागोन ओंखायनो दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि NIT माखासे पलिटेकनिकफोर मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्युसनफोर स्पर्ट्सनि थाखाय स्पर्ट्स एकाडेमि एबा स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि अर्गेनिक इउनिभार्सिटि मोजां मोजां इन्स्टिट्युसनफोरखौ सोलाय जादों आरो दिनै लखिमपुरनि सिमलिगुरिसिम गामिखौ सिमाखौ सानजाहा नारनांगौ होननानै माखासे बाथ्राखौ साननानैनो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों दा गोबाङानो जुक्ति होदों हरै सानजाहा जोंना गामियानो नांजाबजोबा लिलिलाला बोरै जानो होननानै दा बेबायदि होननानै बर' फिसाफोरखौ नोंथाङा नागारगोन नामा जोंथ' लुबैयो आसामाव थांना थानाय जेसेबां बर' फिसाफोर खौसेयैनो मोनसे एरेन्जमेन्टनि सिङावनो थानांगौ नाथाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थानायलाय दिनै बर' कसारि काउन्सिल जोंहा दानो गोनां जाबाय आरो जोङो दिनै गोग्गायो जे जोंनो मोनसे हारि जाय हारियानोखि आसामाव जोङो मोनसे हारियानो मोननै दिनै एरेन्जमेन्ट मोननो हादों जोङो मोननै काउन्सिल मोननो हादों आरो बिनि थाखाय बर'नि गिबिसिन जेनेरेशननि नैथि जेनेरेशननि थामथि जेनेरेशननि जायफोरा रिभलिउसन खालामबाय सोमावसारबाय बिथांमोननो आं साबायखरखौ बावगोन बड'फायाबो बुंदोंमोन बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो खोला सेरफाङाव नीलाचल आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरा हिल स्टेटास मोननांगोन साहा सेरफाङाव आलादा रायजो जाथ'वाखै नाथाय बेखौ गारनांगौनि खोथा गैया दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावगासिनो दङ सोरबा साफा सानैया सानसेयावनो जाजानो लुबैयो नाथाय बे लुबैग्रा मानसिया थैबो होआखै गोलोमनायबो होआखै गावनि जिउ बावनायाथ' जुदासै दा ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनै थै होदों गोलोमदै होदों गावनि जिउनि बेसेन गोसा समखौ होदों बिथांमोना बुजियो भारत सरकारा थफ्ला जुलि दोनाखै नांगौबानो होगोन होननानै नङाबा आगोलावनो जालांसिगौमोन 5,000 मानसि थैनांगौ जानाय नङामोन रायजोखौ दिनै ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा ना दिपेन बर' खनिन बसुमतारिया ना प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारिया ना रोंगोरा नार्जारी इउजि ब्रह्मआ जों हारिनि बाथ्राखौ 1% बावाखै आरो पलिटिक्सआ मालाबाबो जोंखौ दिंगायनो हाया रायजोफोर नाथाय दिनै बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय स्कुलखौ मोजां खालामनांगोन कलेज इउनिभार्सिटिखौ मोजां खालामनांगोन फरायनायनि मोजां थासारि दानांगोन रांखान्थि जौगानायनि थासारि दानांगोन बे गासैबो खामानिखौ मावनो होननानैसो जों फैदों 20 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै 3 बोसोराव दिनै जोंखौ गाबगारियाव फसंथान मावनो हायाखै होननानै 20 बोसोराव मानो लामाया सनानि जाजोबाखै 20 बोसोराव मानो स्कुला सनानि जाजोबाखै 20 बोसोराव मानो दलं दालां जाम्फै गासैबो जाजोबाखै मानो 20 बोसोराव सोलोंथाइया मोजां जायाखै दिनै 3 बोसोराव जों दान्दिसेबो जिरायाखै हर सान जों खामानि मावगासिनो दङ दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर जि लामाथिं फैदों बे लामाथिंनो आवगायलांगोन नाथाय देशनि सिस्टेमखौ इगनर खालामनानै रावबो थांनो हानाय नङा देशनि सिस्टेमजोंनो जों थांनांगोन दिनै सोरखौबा सोंखारिनिख्रुइ लोगो जानानै खामानि मावोबा बांसिन मोजां जायो हारिनि जारिमिना बेखौनो फोरोंदों जोंनि हारिया गावजों गावनो दाङाबाजि जानानै गावबा गावनि लिडारफोरखौ गावबा गावनो फोथायजोबनानै लादों हारिनि थाखाय बेसे खहा जादों दाबो बे बाथ्राखौ सोलोङाखै नामा पावाराथ' बारा गिदिर बाथ्रा नङा दिनै सोरबाया फैदा मावफैनो हायोबा मावफै मावनोथ' सुजुगखौनो होनो नङा मानो मावाखै दिनै जों सुपार 50 बानायदों जोंनि गामिनि फरायसाखौ लानानै दिल्लीयाव जों IAS कचिंनि थाखाय थिनहरदों जोंनि आइ आफानि दिनै गोरिब गुन्द्रानि नखरनि फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटीयाव APSCनि कचिंनि थाखाय थिनहरदों मेडिकेलनि थाखाय इन्जिनियारिंनि थाखाय थिनहरदों
मोजां आफादफोरखौ लिंना लाबोनानै बेहा खामानि मावनो होदों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ दिनै नोजोर होदों बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति दिनै जों आइ अनसाय बिथांखि बानायदों माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों गियान सोरां बिथांखि बानायदों बेफोरखौ दिनै माने जौगायनो हमदों जेरैबायदि 2006 मायथाइयाव रोंगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव जेब्ला जोङो सोलोंथाइनि खामानि मावनो साइकेल रेलि खालामदोंमोन इन्जुरफ्राव लिरदोंमोन मोजां स्ल'गान जोंखौ जंखायदोंमोन इन्जुराव स्ल'गान लिरबा लेखा गोरों जायो नामा होनना दिनै नुबाय 2006 मायथाइयाव मेट्रिकआव 66 जन पास जादोंमोन 12,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन मात्र 66 जन 60 जनाल' फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो दिनै 3,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों दा बे खामानिखौ सोर मावदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जांख्रिथायजोंनो जादों जोंनि हारिनि माखासे साननो गोरों पजिटिभ मानसिफोरनि थाखाय जादों दा ओंखायनो रायजोफोर बयनिबो थाखाय खामानिया जुदा नाथाय जाय बिथांमोना दिनै सोरबा खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिखौ सोरबा मिशन आरो भिजन गोनां मानसिखौ जाय मानसियानोखि मोनसे डिजाइन बानायदों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बै मानसिफोरखौ डिसकारेज खालामनाया बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै आं दिनैनि तारिखआव बुंगोन मावनो हायोबा मावनो हायाबा जिरायना था नाथाय डिसकारेज खालामनाङा रावखौ बे मोजां बाथ्रा नङा दिनै जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय एनडिबिनि जोंहा बिदा फंबायफ्रा जेलाव दङ मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बे गासैखौबो बर'नो थाखाय जोंनि सरकारा जोङो नाजागासिनो दङ अरुणाचलाव थानाय केस मेघालयआव थानाय केस नागालेण्डआव थानाय केस बे केसफोरखौ उइथ्र खालामनो थाखाय जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों रायज्लायनो थाखाय दाखालि आंखौनो बुंदों जे थांनानै रायज्लायनानै केसफोरखौ उइथ्र खालामनांगौ नाथाय ओरैबायदि बै समनि थासारिमोन बबेयाव मा दङ बेखौ बुथुमनायावनो गोबां सम लाबाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामफोरखौबो सोरहाबा केस गैया सोरहाबा पस्टमर्टम रिपर्ट गैया बेसेबांबा बुरजा सम लाबाय नाथाय दिनै बे हिरेननाथ बिथाङा जोबोद सिनसियार मानसि आरो जोबोद अनसुला मानसि दा बे हिसाबै बिथाङा बे खामानिखौ धैर्य सहकारे मावै मोनसे लेभेलाव फैबाय बिटिआर गोरोबथाया जोंनिल' कमिटमेन्ट नङा बेयो भारत सरकारनि कमिटमेन्ट दा ओंखायनो बेखौ मोनफ्रोमबो हांखोखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोननि बिबान दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि समष्टि जानांगोन इलेक्सन जानांगोन बेवहाय नांगौ बायदि फान्ड मोननांगोन बे गासैखौबो लानानै एबसु इउपिपिअ बर' कसारि काउन्सिल बयबो रायज्लायगासिनो दङ सरकारजों रावबो दान्दिसे समबो जिरायनानै थायाखै दा ओंखायनो हारि दानो रोंग्रा मानसिफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन जायोबा जानाय नङा हारि दानाया खुगाजोंल' कम्पिटिसन खालामबा जानाय नङा मावनोबो नांगोन दिनै लासैनो जौ जुवानि थासारिया जोबबोदों मेला होनायनि थासारिया जोबबोदों नाथाय दाबो साफा सानै मानसिफ्रा बेखौनो जुजिबाय थायो मेला होनो जुवा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ड्राग्स बन्द खालामदों गोबां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै चेलेन्ज खालामो दाबो साफा सानैया बै 17 बोसोर समाव होनाय बायदि सिरि बबेयावबा जखमानानै जुवा होनो नागिरो बे समाज बेरेखा खामानिखौ जों लुबैनाय नङा सोरबाया दिनै रेस्टुरेन्ट नुदों धाबा नुदों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे रेस्टुरेन्ट धाबायाव जुदि जौ जुवानिसो आड्डा जायोबा गाज्रि खामानिनिसो आड्डा जायोबा बेखौ खिन्थु हारिया अराय सम मावनाय नङा जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन मावनो थाखाय मेरला खामानि दङ मोजां खामानि जोङो माबा मोनसे गाज्रि थाखाखौथ' मोनगोन नाथाय बिनिफ्राय हारिया खहा जायोबा जोंनि जेनेरेशना खहा जायोबा बेबायदि खामानिखौ मावनायनि कुनु गोनांथि गैया दा ओंखायनो रायजोफोर जोंनि दानि मिशना जाबाय गेरेमसा बर' माहारि बे गेरेमसा बर' माहारियानो जोंनि मिशन जोंनि गेलेनायनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 फुटबल होदों कुनु मोनसे खामानिफोरावबो गारनानै दोनाखै जोंनिफ्रायबो गनांगोन केसाबो जोबनांगोन मुंख्लंफ्राबो थाखा फैसा मोननांगोन बिटिआर गोरोबथायाबो जानांगोन लोगोसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगोन आब्रुथि गोनां हारि जानांगोन सोदोमस्रि गोनां हारि जानांगोन आरो जिखिनि राव थुनलाइ बायदिसिनानि जेंना बे जेंनाया आगोलनिफ्रायनो दङमोन बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायै लासै मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ मोनसे समाव बियो सुस्रांजागोन
कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बावैसो 10 खान कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय मास्टार थिसननांगौ बिटिआर ओनसोलाव प्राय 26,000 मास्टार थिसननांगौ बिसोरनि इन्टारभिउखौ जों लानो थांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ मावगोन नाथाय हाखा दावरा खामानिफोरखौ मावनानै आगोलनि बायदि गोरोन्थि खालामनायखौ आं लुबैयाखै गोरोन्थि खालामनायखौ आं लुबैयाखै जायखिजाया जानला मानला मावनानै बबेबा मोनसे सिस्टेमखौ गन्डगोल खालामनाया जोंनि थांखि नङा दिनै जि खामानिखौ मावगोन फैगौ 100-102 बोसोराव बेयो गोख्रों जागोन मोजां जागोन ओंखायनो 99 नि साकरि होबाय जायफ्रा 1 बोसोर उनाव रिटायार जागोन बेखौबो साकरि होबाय मोनसे जिनिसखौ प्रपारलि मावगासिनो दङ सिगांनि मानसिफ्रा गोरोन्थि मावना थांनायखौबो जोंनि समाव जों बेखौ कारेक्सन खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बयनोबो साबायखर बावदों दिनै बयबो बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि जिखिनि डिपिआर बानायनांगौ स्किमफोरा जानांगौ बियो लासै जाजोब्बाय कर'नानि थाखाय बोसोरसे खामानि मावनो हायाखैमोन दा लासैनो बियो मोगथां महर मोनजोबगोन दा ओंखायनो हारिनि गेजेराव खौसेथि सांग्रांथि अनलायनाय मानिलायनाय बे मोनसे थासारिया थानांगोन राजखान्थिनि मुङाव गाज्रि थासारि खालामनाया गोदोनि समनि बाथ्रामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेफोरखौ फिन जोंनि गेजेराव जाहाथे फैया बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे मेहेरगोनां मेल खुंदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि हिसाबै बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ दैदेनलांबाय थागोन आं बेखौनो फोथायो रायजो राजाफ्राबो फोथायो दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।